Chibai ule Good Friday cholkar lungai na hapta kan mang chho zela kan sui to ang khan tunkar chu Good Friday pualin lathu Theology kan zirri do na Vawiin nun kong Hruaitu ata na hian Keima Thlarau Tidam Turin ti lathu hi kan zir ho le do na he thu hilal panen kanin pol na atan kan lumang le theu don nia chan chin tha zo hana jek bung som le panga chang som le pathum thu lo ngai thla ho le ila mi hringin a thian aya anun apai aliama mangai na sajok tu manan nei lo lal pana thu mal som ro se amen hela Keima Thlarau Tidam Turin ti hi pujen I hola phu ania asap la chuan the love that Jesus had for me ti ania Reverend David Evan John sakhanin mizo tongin alitani Christian labu number za sumriat pariat na a oma kan limpui vut lem lo na a alat huken a theology ero arilin alung oi thak ani achang khatna ti hian kan mu a Keima Thlarau Tidam Turin thing an chedonga atuara isuan min vakhongai ve sui ain min khongai zok ti in ahan ziaka ti in ahan soya he changa atarlan nung ber alain pani hi asap la chuan the love that Jesus had for me is more than tongue can tell ti ani a omzia dik tak chu atholam rik seizong asilibul lam boipui lem lo ta ila isuan min mangai na nasat zia chu hringmi leya hrilzo sen rual lo ai po anasani ti in wartakin ale thei ome asoi warthiam hle a ani na po ani chiang rengani isuan min mangai avaro pui em lalpa chu fakinom ro se chang ni na hian alung ngai na angai theya hri om tuarin nei ngai tlom chatuana kanun na turin soi ain min khongai zok ti in kan hmuzui le a helai thuwa alung ngai na angai theya ti hi athu khop mai a original lama chuan the many sorrows that he bore ti ani a lungai na tam tak aphura ti hi athu ina atin zon tak chu anima a ma se lathu in moi takin apho tu hianin apho in alitling tu hianin a thlep no kwal nal mani zolni isayan ani chu kan bo chiat na te awangin hliamin a oma kan kholo na te awangin vok thitlini na oma kan thamon na tura thunun na chu achunga atla a avok na vol te ati damin kan omta ati angin lungai na nasatak chu keima nia wangin atur ram rama angai theilui ram rama atur na awanga boral turte ti nun kan ni do na wangin angai theya atur tlon chuak zak ani chuwang chuan alungai na angai theya ti hi thuro puideu mayania mi hringlam do theina nei tlem thin tan chuan thil ha thlak deuh turani nima sela nang le ke kan dam na turani chuan hre om tuari nei ngai tloma chatuana kan nun na turin mi na an soi ai na sazokin min khongaya kan tur ai lungai na chu atur ram rama angai thei zel mayani chu chatuana kan nun na turin soi ai na sazokin min khongaya lungai na po angai thei atur zel mayani lalparo puiro se achang thumna hian thamuan nan isua nei turin pathian hne na kangen chia ma thisen luin min tlan zova soi ain min khongai a hantile ta ani he hian thamuan na hi isua ta ani ziale mi hringte nei ve chun rilru in thamuan chopna ang chi hi engma ani lo zia a pholang chiang hle a mi chu thina takina inaron beng chedon ti mi in khilin a chedon chuang lo ti in eng angin in thlamuan chop ma sela atak
taka har satna lo thlen chuan arin aina sa in asop thei chutek ang chuan mi hringte kanin thlamuan chopna hi chu ader thong em thina thlamuan na dik tak ero chu lalpa atangin ani ti hela pho tu hian a mu chianga pathian hne na thlamuan na adil chung mai ani ke ini po kan ni a isu tel lo chuan kan thlamuang tak chuang lo thlamuang angin han om thin ma ila hun khir le engamo alo thlen hian kan thlamuang zo lo keima ni bok hi kan ipik le thina kan mang le fo thina ni chu helaya hian mi hringte in kanin thlamuan chopna thin hi thil a thlak mai ani ziale thlamuan na dik tak chu lalpa hne na ani ti hi hela hian min tarlan saka achang to bera hian min ven wangin kalom em chol na min pe ka ha dam thin I shu thutiam aral lawang soi ain min khongai ti in alha thutlang ahan kom felta a rin nang het nak neya isu a in ngat zovek ngam te hi an ha dam thina isu a an chol thina a thutiam ral ngai lova rereng tu le len thin tu hian ami te ati thon ngai lova chuwangin subject tu po in olal pa that ji hi tem chin ve te reng u ti in midang te po lalpa that ji tem turin min du sakhial ani kha avaru pui em chutiang ang chuan he fakla siam tu po hian kan ngai thak ta kang khan keima Thlarau Tidam turin thingan chedonga atuara isuan min vakhongai em ve sui ain min khongai ti tu khan chu min khongai tu lalpa chuan min ven thina wangin kalom ema chul na min pe ka ha dam thin isu thutia maral lawang ti in asoya chu in nga nan ve na hian ke ni hian kan mangam ve angem heng zong kan chan theina tur hian lali suan kan tur ai min tur saka kan man bat min tlak sak to a suale athuni na ta zalin na pe kan ni to chu zalin na tak chang tur chuan I suwa khongai na tak dong tur chuan wena hian kan nun po lalpa hne na ihlan thar le ang lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chung nung ber min mangai tu tukina hian minute riat chung le katan keima Thlarau Tidam turin ti fakla mangin lalpa athuken poimo zual te toy te in kanan zir ho le ta a khongai takin he kan devotion toy te mang hian min pola lalpa wana hian I mangai na te po hi atharin kan nuna nangin min hriat thar tir le la kan tani hlutna kan mu fe thar le theinan I Thlarau thianglim tran puina le hruaina te nen kan lalpa isu mingin kan di le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni le nom le vek ule